Nakabenta bante lakam ya kal air jabo hakathan bernihan kablayo anam rukum ko we niki than bajabo tam kal air haki khendiat snambala litno wemeli kathan badairu umentri sarkar badai pet yakatanat CNRD uba sustenance sotun ulashum kya ban wanra daki tiar ban kijet ikil air jabo lingba ka we ka company ka balatip kum ka Zero Carbon Tech 24 Private Limited namabai utei utiar kijet jabo udai balatip kum u WAROC6 balashna hakata ka rukam ban kijet ikitadam jabo da ka bapindan kamru da ka bor jangka sngi ha ka ba ka la ban pinmi hadu lipo liter ka air khoi ha ka shi second ban pentikana ya ka rukam trekam utei utiar kijet le air jabo nakalyang ka tanat Meghalaya State Pollution Control Board kalapin long ru ka jingwat benya komba ar sngi lintar da ka bapindat ya utei utiar haki ar jaka bat komba southly ke machine ha ka ba lap ba ka air jabo ka tuna shisha bat kham khot ha ba nujor bat ka ba julong nakalyang uba sustenance sotun menta ka sngi ula lum da ka jingyalang ringkat ki officer ka tanat MSPCB kinong yalam shnong ringkat kinong mi khamat na ka te ka company ban pin shai pat ba kumnu te utiar utrekam khamtam habernihan ka wei nakijaka ka balayo nam kom ka shnong ba jabo tam kal air namar nakalyang MLA udan ka thong ban pindat ikite gitiar kum ka pilot project jang ka sarkar ban pinduna bat bante lakam ya kal air jabo ये डिवाइस लगभग 3 लाख लीटर हवा को प्रोसेस करके एक घंटे में क्लीन करने। इस बार प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली की सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है। Data is a problem. It's a global crisis right now. We all understand. यहाँ से कुछ डेटा है WHO से 7 million deaths every year because of the pollution worldwide, which is happening. 99% of global population जो एयर ब्रीथ करती है वो WHO लिमिट से काफी ज्यादा है। बर्निंग की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा। सो हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, एक डिवाइस डेवलप किया है जो पेटेंटेड है। द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ इट इज पेटेंटेड, पेटेंट ग्रांटेड, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड पेटेंट। ये जो डिवाइस है ये फिल्टरलेस डिवाइस है। ये ग्लोबल लेवल का पहला डिवाइस है जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। आज हम किसी भी पोल्यूशन डिवाइस को लेते हैं, हम अंदर जो हमारे इंडोर प्यूरिफायर्स होते हैं, जो आउटडोर प्यूरिफायर्स होते हैं, सब में फिल्टर लगता है, जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। Pagmani hakapor dengan dari negeri lang, kalau dapat ini dengan presentation, kamar kini ke begini le, kade ke trial version. Kamar hidup ni ki National Air Monitoring Station, ki bagi kot ki manual, ambil air manual monitoring station, no. Habang persyang ban conduct practical banlap dari kini tiar bawan rak company, ide sisa ibetrekam ne, di pedankam hakarukom, apa nakong, di pedankam ये की तो की एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जंगी एकदम उन्हें डिवाइस वो कोई नहीं यार कदन का जिंगलाब जंगी बाग को बस बराबर गिलाब ही दम तक गिरी गिरन कदन का जिंग है का जिंग जब जंगल यार नो dan maki parameters ke bon ada ka scientific term tengin keren general ba kata jung jebo agala ya hade penengi persyang bante digi digi cleaning device hade pengi persyang bante digi digi namar ibu hagi arjaka ngila pangatan ke improvement si jaka ka dai 4% hagapaar pada dai 100%. Dapat overall kadan ka improvement namara de pipet yatum kan neri report kaba gidep kandang hangni habar nihan di pollution sini ke ba Penkiwi ke pollution, menangkong kedai ke industries emission dan kita dalam bermila industri. Baar kedai ke rodas. So juga industries kia ngila pantai lakam. Sampai je keslok ngila umno. Sebelum lah highway guyat yang di kali guyat yang di uru kumpul bami nang tu her lam tegi leher. Sementara dengan itu pun kini utu pada ikut tu generally kita gas collector. Utu kerja di kita kumpul. Kebabot di kumpul di dunia na pandan nak hakal air kan. Kadai kata kita tu jogi. Dan tak tahu kadai kita jingat storm jogi baru lain yang kering tu pollution board. Nagaling jogi honorable local minister. Iba susung hi baru. Ilatip kumbalong isar hakan dulu tadi kalau ada penong gini. Dulu tadi muncul lagi penong kan ni HIB. Ada yang tu ngisi ni karai form joint action committee. Temening nak ada bersama itu ngisi appointment jogi joint action.
balai ke pendong ini balai aku ni nama ngim tu office ang ni orang kan kupur bagi officer jadi kuan inspection cak tu dah mas nak ada di dalam itu dah kata-kata orang dan mereka jin trelang na poro lai liang haka panggil yo je kata jin trelang ila dan ki review jongi betul nampak joint action committee i joint action committee ki headman ni ki ni saudara senong dengan bak senong sekretari minta kinlo ko gi atir jongi haka bangin don ro kinton lagi ki industri so kinting no nama naki kila dai sebentar na committee ke jongi la dengin tan yiru ko kin haban kata ke jin ha southly al station ta kumpan chupai din dan minta apa mau kan ni ke jing kapala declare ke pollution kum most polluted ke dai ke record ka 8000 akusau arkusan arkon dan record hadir arkusau ngilatre sitom officer ngilatre sitom tenge adu kata bangi tinggal ayo ben antrai kibri bol sikawan firing sidin aku akan pensah hari ni ai ke bakar no kan ke baji house ni 8000 akusau mentah kam tadi tapi pak in the list kam Aku mau pion mental. Ondang itu bagi persiang kita ibarat teman-teman banyak result ni kejing result bakam he ni ha banyak swa ka pilot project sibo mentah ha ni ka jing ladang don jingun ban bo aspa tali ladang ibu aspa tali ya ofel kan long kejing na ya ka pisa kumbanju penso pi baro PTP katum ka report hakaba ilayo ka report ba mixed report labanong ba kabonihat ya dari ke area ke jaklia tam agde bat ka ding mi jo kita dem jaklia na ki industries agaba ila banong ba omdai tan ki area kepada na ko dari ka bonihat within Meghalaya then re ngide ban so thoru ba ka bonihat ka don ru shashiliang pasurok kadai ka Assam agaba ki bun ki industrial unit so hakati ka than te hakwide bat ka ni ka jinglong jingman te na kaliang jonga ku local MLA nangka ringkat bat ka state pollution control board ringkat bat ki senjuk jong ki rang ba snong ni sngo don kam ba ngin don ni kata ki awareness program ki ba fair padhadin banglayo bensyong ki meeting hakan riu tarik jong banai June akaba nakaliang ka state pollution control board nakaliang ki senjuk ki rang ba snong nakaliang ki line department ba fair ki lewan lang hakate ka meeting nakaliang ka office jong deputy commissioner nakaliang ka office jong superintendent of police Riboy but baro kita ki stakeholders ki balayo panidon lang hati si de gilayo ru ya ka way ka approach hakabde but ka nakaliang ka company hakaba kila ai ka presentation nakamta kuno banbu ekini ki device ki machine ban penduna hakbre bat kanika pollution hakanika tain ka jungi te daladeng layo ban ai da ka ban ai ki jingkat pat sha honorable chief minister bat nakaliang honorable chief minister ila pha ka pollution control board nakamta ba kin pha ka trial installation ya kini ki company ba kenang ba kini ki ban pentingna ban ya kiti machine ba kilong effect how effective it is kalau tu kano kalong ka ba kabang kala ban yarap hagibdei ba kini ka observation ya kini ki pollution de gilayo ya kata ka trial installation but ka presentation nakaliang ka pollution control board ni member secretary hakaba nakaliang jengkiru kila ay ka presentation hakaba ini ki machine ki la ban yada kila ban yarap ban penduna hagbide bakka pollution hakanika than ka area ka jungi ban ngakwaru ban mention ko mang laong mane haka jingkren haka meeting ban ngakwa ban pentikna ba pide ban suthuru ba lada ba ni install ikini ki machine ro ka bandai kandai ka way kadika first pilot project hakanika than ka jungi but pide ban so thoro ba ki link ba kane ka jingora agri machine ba ki industrial units baro ki sort of kimdei ban yai light ya kino ki device ke ba maki can have install ban penduna ya ka pollution lane ki rules and conditions ki ba ka Meghalaya state pollution control board ko bu khnang ba ki ba ke ba im ki basa hakane ka than ka kino ki industrial unit ki deban pin chikna baki pai ba yo ban ring ye kal air ko